Lucija je doživjela jednu ozljedu na treningu atletike koju je imala i jedno mjesec dana smo mi pokušavali to riješiti, ne znajući naravno šta se desilo. Nakon prvih nalaza koji su došli u bolnici u Klaićevoj, di nam je rečeno da treba zamjenu kuka i da se više neće baviti tenisom nikada. Odlučili smo se potražiti drugo mišljenje, a dobili smo znači sa više strana informaciju da ste vi najbolja bolnica i odlučili smo se doći tu. Tu je bila sretna okolnost da je zapravo dijagnoza postavljena relativno rano i mogli smo sa jednim malim zahvatom u usporedbi s onim što bi se dogodilo da nije se prepoznalo i da je dalje bolest progredirala, dakle da je taj poskliz išao sve više i više, da je pomak, da tako kažem, ne samo poskliz, nego pomak glave bio, može doći on i do recimo 90 stupnjeva, u tom slučaju bi mogli raditi kompliciranu operaciju. U ovom slučaju kod ove djevojčice je to sve išlo puno jednostavnije. Dok sam bila u bolnici Svetoj Katarini, doktor je bio jako ljubazan koji me operirao. Jako mi se svidio i drago mi je što me on operirao. I sestre su bile jako dobre, brinule su se o meni i to je to uglavnom. Radi se minimalno invazivna kirurgija sa kontrolom rentgena i putem jedne žice vodilice s kojom odredimo optimalan položaj fiksacijskog materijala, implantata i stvar je zapravo vrlo jednostavna kad se otkrije u ranoj fazi. Prezadovoljni smo sa svime od dogovaranja pregleda do pregleda kod profesora Antičevića, do odlaska u bolnicu, kompletnog osoblja tamo i naravno same operacije koju je profesor Antičević izveo savršeno, do evo sada zadnjih ovih pregleda. Znači, apsolutno profesionalno, osjećao sam se kao da sam dio obitelji, kao da sam dio svega toga. Svi su bili tu uz nas, najviše uz nju, što mi je posebno drago kao roditelju. Ono što je karakteristično da se liječenje djece u Svetoj Katarini bazira na 3 stupa. Prvi stup je da mi nastojimo doći čim prije do dijagnoze i što je točnija dijagnoza, to je specifičnije i uspješnije liječenje. Drugi stup je takozvana personalizirana medicina. Dakle, mi nastojimo u Svetoj Katarini uvijek pristupiti pacijentu kao, naravno da nam je najvažnije, ali da je liječenje specificirano baš za tu osobu. Treća stvar koja je jako važna, ali i općenito u medicini, ali ovdje baš ističem u Svetoj Katarini, je da mi baziramo rad na timskom pristupu. Moja poruka i preporuka za sve roditelje koji imaju problema sa bilo čim da se tiče ortopedije, kretanja, u svakom slučaju bi im preporučio bolnicu Sveta Katarina jer je to jedino i pravo mjesto gdje trebaju doći. Tu će se osjećati savršeno sigurno.